Ki samla jong keseng samla Catholic mi mentudu kila penlong ya ke food fest kom DJ night menta kesengi ke khat sautorek jong ni benai risau arja arpulai hang ni hapelau yang school jong ke RC Lower Primary School mi mentudu. Ya kini la penlong man la usnem kumsi benta ban penlum lang ya ki samla banyak don benta lang pada hak kejo kapor banyak trelang na ke benta kejing baha jong keseng. Kalkum kejing temu jong keseng, kejing penlong ya kini ke food fest kalong ban penmi pisah kato kat ni, na ke benta kejing don kam hapok keseng hau ni usnem. Lastang ya kini ke program, naduk ke por karwe beje menstep, dah ke penlong ya kejing ilang ke pelengkot, ha ke ba ima Bright Star Cermang i local MDC, ilalong i Kongsan, ima Victor Sten kum i sembut Kongsan, harangkat kejing don lang jongki kato kat ni ngut ki balasya akot Singapura. Hakane ke video ngin pen ishapi ya ke jinge teli jong ki samla ke balang snong mi mentudu bar ke jing job jong kane kasngi. Shapang kecingan ke bau jisu hikai ini. Wanai lan makan dia kan dono lagi. Kecing bersyai ke kuat, ai ke kuat. Hagan nong remus kem, kecingan kacang. Aku sabla bait wat syapen bit, hagi rampong berthai. Henry tu yai bat la cingan, bat imna bentar. Jingat tu im haka yalap haki benri unsau bae ublei kum samlain berkajam haba kui kam sloha ni tor shitom ban tunap yaka tunjungin jam shublei kawai ka jingat Jingat tu im haka yalap haki benri unsau bae ublei kum samlain berkajam haba kui kam sloha ni tor shitom ban tunap yaka tunjungin jam shublei